singuHaphadwe la sikhona khona kukaMsunduza Sports Ground. Sesihambile 6 goals la khona bezidlalisa the champions whereby sifuna kuya Prince of Wales mhla ka-14 la khona sitawuba ne-family day lekaba ingayizivele la khona sitawubona champion longuyena yena lotawina ngetulu kwaloko babukeli singuHaphadwe sibe siphethe lokho lesikuthengisako ngekhathi etitolo tethu letsenzayo lethu kade Sifofaneni, Matsapa, Manzini naBuhleni. Lokho sibe sikhona siphethe njengoba lekusikhathi nje sekuvuna sibe siuphethe umshina lo manual wekuhudluta ngesandla lesifisako ukuthi babukele emakhaya noma ke balimi bawubone bawati ngoba isikhathi lesiningi sivula ngedigulumba kani ilimo tethu sengletincane so siyanimema batale emakhaya kusibiyani ndiyobukela abantwana benu basakhombisa likhono labo lebhola ngetulu kwaloko nibone ke nesiniphathele kona singuHaphadwe. Siyabonga.